Salama ry fanagandray ry fanagandreny. Mbola zaho ihany ty, tsy matahotsy. Zay zanaky Bekitro, zanaky Toliara. Amizao fotoana zao koa zaho dia hanao video zany raho. Ty video hataoko toy le hanentagna ny district faritsy Toliara Ray Manontolo. Faritsy Androy Ray Manontolo zany. Ny district io hoentaniko izay hiara-hirodona hampijoro izao fanjakam-pisorona izao. Ny district hoentaniko voaloha, andiny voaloha zany dia ny district ny Bekily. Mahatonga i district ny Bekily no hoentaniko voaloha zany satria raho zao ndaty boka Bekily ao. Zaho zany olo Bekily, commune Bekitro aho. Bekitro zahay kary mbola tsy atriky. Tsy matahotsy ty agnarako. Ka dia fagnentagnana ho anareo district Bekily, ho antsika district Bekily. Magnentagna anareo antagnandroy raho. Andao tikagny hanohagna ny tatandraza. Andao tikagny hifidy tatandraza. Ndao tsika hiara-hampijoro zao fanjakam-pisorona izao. Adressé ho aminao chef district Bekily. Ianao i tatandraza 5 ho namonjy Bekily tamin'ny taona faha 74 teo. Nandatsahany hery Rajaonary Mampianina ianao, Beko. Dia ianao koa nandatsaky Beko koa ny Beko ireo gendarmenareo miaramilanareo izay handrava zay famonjena lehibe zay natao tatandraza tao Bekily. Ka zaho milaza aminao chef district. Ianao aza averigny indroy raha nataonao igny. Tena marina zao. Aza averigny. Zaho io olo Bekily zaho. Olo Bekily zaho. Zaho olo Bekily, zanaky Bekily raho. Ka aza averigny indroy raha nataonao igny. Fa ho antsika vahoaky rehetra, manentagna antsika vahoaky rehetra zaho mba zaho tiky hiara-hirodogna hanohagny tatandraza, hampijoro izao fanjakam-pisorona izao. Araza manaiky ho reberebeny i chef district. Raha chef district tsy ho tonga saigny fa hagnenjaky zay famonjegna foana. Ngao fa hotam-padoha miaraka amin'ny hery Rajaonary Mampianina. Izaho zao fa handeha Antananarivo, zahay nanako zao handeha Antananarivo hiady amin'ny hery Rajaonary Mampianina, izay nibeko anao. Izay nibeko azo tao Bekily igny nandrava le famonjena lehibe saigny nataon'ny tatandraza ny vahoaky Bekily igny. Manentagna antsika vahoaky ny Bekily Ray Manontolo raho. Andao tikagny, andao tika hijoro, hampijoro zao fanjakam-pisorona zao. Fa raha tsy fanjakam-pisorona zao tsy mijoro amin'ny tikagna Bekily ao. Maty tikagny, hijaly mandrakizay. Chef district io nefa voky io, fa vondraky. Mahazo ty karama isanandro baka amin'ny lehibe ero baka any Antananarivo agny. Fa tikagny vahoaka mijaly. Fa hamonjegna tikagny vahoaka itoy, fanjakam-pisorona itoy. Ka mangataka antsika ny fanagandray ry fanagandreny. Mitsangana nareo rangahy, nareo rimaka. Mitsangana, ndao tikagny. Tsy anaiky ty fanjakam-bazaha toy, raha fanjakan'ny republikana izay fagnandevozagna ndaty toy tikagny. Fa andao tikagny hitsangana, mitsangana tikagny hampijoro ty fanjakam-pisorona. Fanjakam-pisorona, fanjakan-drazana, fanjakam-panjaka, fanjakagna hazo manga. Ka io ty hamonjagna tikagny zany. Andriagnahary misy no nametraka io nampitona azy tatandraza de ho hamonjagna tikagny eto ambony tany. Ka magnentagna tika district Bekily Ray Manontolo raho. Na amin'ny commune zay, na amin'ny fokotana zay, izay fehezin'ny Bekily Ray Manontolo tsy ankanavaka. Nandaty be najaja ka, andao tika hiombogno, hiray hevitsy, hiray hina, andao tsika hiray fo hanohagny tatandraza. Aza injehny tikagny tatandraza. Raha mandeha Bekily agny, tatandraza mitsangana tikagny vahoaky. Mitsangana tikagny vahoaky hiaro azy. Fa aza manaiky ho reberebe ty vazavazahan-draha ero tsy manjary maty io. Ero gendarme ero tsy manjary maty io. Io popohy tikagny agny io popohy tikagny agny, ravohany tikagny agny io Ino mahafanjakagna ero? Tikagny vahoaky no mahafanjakagna ero. Fa raha zay tikagny vahoaky combat amy ero tsy dikany ka. Zay zany le vahoaky Bekily maka le tena entaniko itony. Fa izy reo mpitondra fanjakagna io zany fa praitsy kombakomba mihery Rajaonary Mampianina, Rajaonary Mampiesiny valavilahy tsy manjary igny malamaloha zay mpamonon-daty igny. Ka tika vahoaky tentanako tika ndaty be, tika ndaty be jiabiky. Na ry maire Bekily zany, ny maire jiabijiaby manodidigny district Bekily, matetiky reny maire rey roandriagna reo avao aby fanagandray tandroy abiky rey avao maire rey. De magnentagna anareo zaho ry fanagandray, fanagandreny hanohagny tatandraza amizao fanjakam-pisorona zao hajoro izao. Ka aza mitaredresy tikagny Bekily fa itikagny ty tompo ty raha toy. Raha itikagny mitaredresy, ho tara tikagny ho lasan'ny raha mimizy koa ty fanjakam-pisorona toy. Ka izay zany ty fagnentagna koa ny district Bekily, fa de misaotra betsaka anareo nagnaraka izao fagnentagna zao. Saotra.